karya long news kelang dona kan sumsri kadang tu itu si ini na kahomri lagi itu kado kita mai sini itu ni ngecek ni itu si nopen itu hai saya kan hana dengan si itu ini ni lebih itu kahomri kelang itu non re-election bangsa tak ni karena jadi dulu itu kado karya orang kami Facebook long dan sosial media long jadi bangsa orang teman karang bangsi product kan ada banyak hasilnya siapa sih karya long news kan yang akan kalau menjadi glosan si ini nama kan karya juga lo non re-election itu dia Aphuthak karena teman ni ngarong pen ekdom kai sosial media long kami teman ni ngarong bohong kan sih lah comments gitu sebab bangsa Aphuthak re-election go back ke mana pula bangsa Aphuthak nanti product kan re-election go back ko high-date ni litu ku high-date ke jua prang election ka pedo election do dia ko pensi ni tu file case file lo notification iklang pensi ye panchayat aron pen ke election pedo ni kedo ke pedo la pen laga English pen la pen ala law atum ki pu there is a ban ban mane unke lo lage la article 243M along constitution along la pen panchayat law section 1 clause sub clause 2 along 9 panchayat Assam Panchayat Act 1994 section 1 clause 2 along ke pudo je panchayat aron ke 6 schedule along ri ke thang ta ajakong pedo un claim un pada tok tak lama si and the state election commission si election pedo state election commission ke lage panchayat law section 114 pe si pinchong tar mane athike lage alam ke dam ke liye bangal ko hello je state election commission ke panchayat amunit pina lage six schedule ar kang lo nang lut chok lo te lage munit jong lo lage officer ta kali thang ta kali la ko le ke plan aja kong thang ta we itu ahokalamen ku damul te hala wutunga jipen ba pu parku apen nang lucok lo tel alang litang da akam velu isar da kali thang da kali la posi alang lipan ke thang da kape doji aja ko ave alang li amal alang itu governor amasi Assam state chief minister ki pulo la state election commission manje pakondak dat kedi voter list apa salam dat lage ilitum inglong arat tum hange kahe don nay bostu lo athema election ka pedo hello autonomous council itum autonomy hedi lage Aphuthak lo lage lawe te lage itum autonomy long le la posi itum case file det lo la pen high court long pulo high court ta lage deng det lo alam bang arnisi may arwachiklo thom kep kali inquiry sir keparni la so lang ding dat la pen ding dat lo pot si election of Pherangke ne tum case ke file non election of figen ko hala election ke haya tum de ko la posi election ke haya tum an ke la ke case along complete nahi mane pachel abdul ling nahi bu alam high court chief justice ta pudat la sila council inquiry trok do election pen ke high latum anke non hala case long si abdul ling alang litum amit hang si arjab nang po ba amit hang le arjab je si court along amit hang le arjab je si alang litum kahayar advocate hala dak paparjab nang ko alang litum malak la pula la pen lage doji ke arni si thom ke arni pen ruini pula te khana ni lo ne nang leji la ruini ang bong la so an amen an hadak submit that nang po court along la pen la fige court to ma order pitu po komantu lo ne hearing ge doji la hearing tang det lo te ni li mata ka hearing lo po te alam da do elu lagi tek da kalam bina mati di lagi alam da do elu lagi la non ge do tang council ke la ke cancel det ni li tin ye tenge an bar ke pd pinchong det po bangai li putek te det lo seta constitution ating panchayat aron ating la apen 6 schedule la ting lo te la non ke do tang election bang ke la non council ke la ke aron re pen si do lo ka chong hu lo la tum bang ke la pen la tum bang ke no e cancel te la pen re election ke do to ko
Kante la non la 6 sidur long ke ato ka be ke pempu ke governor se pempu la se la ka do ka be authority ta me la election apa ta me la governor pen se authority bilo la tu me opinion la plan tu bolong ke la bang so bang ke unilo di la ke alang litum unil la governor po si tak constitution ang room si do kente governor ta governor ke constitution na long governor ke thangrali constitution into mu dagrai relo Sero party lo sana le malok so ganito mapan kardiang long news long apor ni kipito la si kado we kardiang long rat kelang long rat anta sero party lo la si nang tum ang sini tum alang lipen cethan cimo war sai ni tum asai bang itum deng tum bongpor si pini litum cethan cimo pon abar sai